Thomas Bowen ni murimi wa mbembe kuma kaunti ya Uasin Gishu. Otarimi angĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ matanya make mwaka ũyũ mararĩ igũrũ mũno, ĩndĩ o ũrĩa matukũ marathiĩ noguo mwĩhoko ũyũ ũrathiĩ ũkĩhwererekaga. Kĩmera gĩkĩ arauga aratanyĩte kũgetha makĩria ya ngunia 2,000 cia mbembe, ĩndĩ mũgũnda-inĩ ũyũ wake wa makĩria ya eka 10 gũtirĩ kĩndũ kĩngĩoererwo. Mnapoona hapa, hiyo ni mahindi ya karibu eka 10. Eka 10 huwa tunapata kuanzia gunia 300 ama 350 wakati season imetupeleka mzuri. Gunia moja ikiwa ni 3,000, hapa milioni ningalipata. Lakini kwa bahati mbaya ama kwa bahati mzuri, mvua inatoka kwa Mungu. Nimeweza kuleta hii silage ambayo hata haijatosha trailer 5. Ino ni hathara itarĩ yoneka gĩcigo-inĩ gĩkĩ kwa ihinda, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ ũcenjia wa rĩera. Arĩmi makiuga kĩmera gĩkĩ gũtirarĩ na mbura ya kũigana. So hiyo ni hasara. Mimi ningalikuwa na milioni 1 hapa, nikiweza kutoa gharama kama 1,400, nipakishe kama 1,500 ile niweze kula na kulipa school fees kidogo na kuchunga naye sweetheart wangu. So hakuna mama, sijui kama ataniwacha atoroke aende kwao. Mambo imekuwa ngumu. Benjamin Karone ni mũrĩmi ũngĩ ũratara hathara, kuona ona mũgũnda-inĩ wake mbembe nĩ ciambĩrĩirie kũhoha na imwe ikoma. Nasema hii ni eka 1 na mimi kwa saa zingine navuna mahindi gunia 40, na hiyo 40 ni pesa mzuri, lakini mwaka huu sitani kama ningevuna kama ingefika hata gunia 5. So nimeamua nikatia ng'ombe, tayari nimeenda hasara. Aratarĩria atĩ igeria rĩake kũhonokia magetha mũgũnda-inĩ wake maringire ihiga o rĩrĩa mbura yanyihire, oro ũndũ ũmwe na gũkorwo nĩ macereirwo kwamũkĩra bataraitha. Hii mahindi nilipanda mwezi wa 3 tarehe 22. Nilipatika nikapata phosphate mapema nikaweka. Lakini baada ya mwezi baada mahindi kumea, mvua ikakatika. Mvua ilienda mpaka dakika ya mwisho, wakati tumekaribia tuweke mbolea CN ikapotea pia. Na pia CN ilichelewa na hatukupata kwa wakati ilikuwa inatakikana. Arĩmi aya rĩu marageria kũhonokia kĩrĩa gĩtigarĩrĩire mĩgũnda-inĩ, makieheria mbembe ici mĩgũnda-inĩ na gũciharĩria ta irio cia ng'ombe. Hii silage mnaona nimekata ni hasara tupu. Ni ile tunajaribu kuokoa ng'ombe hapa ili niweze kupata ng'ombe ili nisiweze kufa kwa sababu mwaka hii hakuna ukali. Mwaka huu mimi naona ni wakati iko shida. Hata mimi naona hii yangu ni afadhali, nimetembea Kenya mzima. Iko shida mingi. Nimetoka Nairobi jana, nimepitia njia ya Ravine. Mahindi ni mbaya, hata uwezi katia ng'ombe. Sasa hii yangu kuanzia kesho nitakata, nijaribu hata niokoe naye ng'ombe, kwa sababu haitanisaidia, afadhali saidia ng'ombe. Marehoka atĩ kĩmera gĩũkĩte maũndũ nĩ megũcenjia, makiuga kũngĩaga mbura maũndũ maya kwĩhĩrĩria ona makĩria. Mahindi ya mwezi 3 kama hii mvua vile wao wanasema ati kuna sijui El Nino ama ni nini, mimi naona hiyo itanisaidia. Pia isipokuwa hivyo tayari ng'ombe yangu itaendelea kushiba. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Njĩtagwo Ngena wa Wadĩra.